Haris Imamović, književni kritičar i urednik književnog časopisa SIK iz Sarajeva. Tokom ističuće godine rekao bi da nije bilo knjige koja je svojom literarnošću ostavila traga u našoj književnoj javnosti, ma kako tu literarnost definisali. Time se 2014. godina ne razlikuje mnogo od prethodnih. Jednostavno kao da više ne postoji mogućnost da neka knjiga zbog svojih literarnih kvaliteta po objavljivanju dobije značajniju čitalačku i književno-kritičku recepciju. Posljednji slučaj ogromne čitanosti imao je roman Nedžada Ibrišimovića Vječnik davne 2006. godine. Moglo bi se reći da i taj roman odjeknuo zahvaljujući slavi njegovih prethodnih romana, među kojima ima i remek dijela, a jednako kao što bi se moglo reći da mu je pogodovala političko-ideološka polarizacija povodom nedodjeljivanja nagrade Meša Selimovića. Poslije njega gotovo da nije bilo knjige koja bi na onaj način na koji se nekad u bivšoj državi neka knjiga je znala obilježiti godinu sa nekoliko izdanja, sa nizom kritika. Recimo Nedžad Ibrišimović s tim romanom sazvan je i naučni skup čitav, da se naučno utvrdi ili da se pomire ti polarizirana mišljenja. Poslije njega samo je Abdullah Sidran pokrenuvši polemiku povodom svoje knjige Otkup sirove kože, ponovo u vezi s nagradom Meša Selimović uspio da dobije malo više prostora. On je nastojao da stvori neku aferu naliku onoj u vezi sa grobnicom za Borisa Davidovića, ali nije imao čitavost. Poslije tih romana je došlo jedno zatišje. Kao da je vrijeme hit knjiga u BiH prošlo i da tu više ne mogu pomoći ni polemike, ni afere, ni skandali, ništa. Tako i ove godine, u smislu objektivnom, da kažemo da su neke knjige obilježile, nisu. Spomenuo sam nagradu Meša Selimović i postavljanje pitanja neovisnosti žiriranja, jer su i Ibrišimović i Sidran dovodili u to pitanje. Tako da bih prije mogao kazati da je ponovo jedan, tako reći, skandal obilježio ovu našu književnu godinu, nego knjiga. Recimo, knjiga koja je ove godine dobila nagradu je knjiga Ivana Lovrenovića Nestali u stoljeću. Sad, književna kritika u vidu tekstova Vladimira Arsenića, Mirnesa Sokolovića je utvrdila da nije riječ o romanu, a roman je dobio nagradu. Pomenuta knjiga Abdullaha Sidrana je u žanrovskom smislu skoro istovjetna knjizi Ivana Lovrenovića, ali Abdullah Sidran nije dobio nagradu za tu knjigu. Tako da se ove godine povuklo to pitanje kako je Ivan Lovrenović mogao dobiti nagradu za najbolji roman za jednu knjigu koja nije roman. U tom smislu aferu Progonjeni laureat, koju bismo mogli nazvati recimo jedan dan Ivana Lovrenovića ili 7000 maraka u Sibiru, aludirajući tu na iznos nagrade, navodim ne samo na događaj koji je obilježio našu književnu godinu, već i kao metonimiju raskošne neozbiljnosti naše književne javnosti. Osim navedene, u Bosni i Hercegovini se ove godine vodila i polemika u vezi s PEN centrom ili Trojanski rat, jedan koji traje već dugo i niko osim Mirnesa Sokolovića nije primijetio da je cilj tih napadača bošnjačkih pisaca, ahejskih junaka, oličenih u likovima Abdullaha Sidrana, Dževada Karahasana i Džemala Latića, nije vratiti neku Helenu književnu ili kako ti ahejci kažu vratiti PEN piscima, već ti pisci napadaju PEN centar očigledno u borbi za tokove novca i međunarodne konekcije kojima PEN raspolaže i koje strukture što trenutno vladaju njime grčevito brani. U tom i takvom kontekstu jednostavno same knjige ne obilježavaju godinu, ne izazivaju recepciju. Književnih kritika nema, izdanja nema, naučnih skupova i ako bih eventualno morao kazati da postoje neke knjige koje su obilježile godinu, mogao bih reći neke knjige koje su bile jednostavno nudile su u stilskom smislu nešto novo i iako nije bilo recepcije moglo bi se izdvojiti. Prije svega tu bih izdvojio knjigu pjesama jednog od najznačajnijih živućih pisaca, ne samo u BiH, nego i regionu, knjigu pjesama Faruka Šehića Moje rijeke. Šehić je u toj zbirci doveo do paroksizma, tako reći, svoju obsesiju temama rijeka i
rata, ratnih zločina, tranzicije, jednako kao što je dosegao i zenit svog sada već prepoznatljivog poetskog stila. Mnogi će misliti da se radi o neozbiljnom projektu jer je knjiga, autor je sam izdao knjigu, prodavao je po sajmovima, ali je u stilskom smislu jako zanimljiva knjiga Borisa Lalića Jackie is on the road again, gdje parodira čitav jedan dijapazon stilova naše savremene ratne, postratne prije svega tranzicijske proze na jedan neobičan način koji književna kritika treba da ispita i književna kritika treba preći preko formalne takozvane ozbiljnosti kao zašto je on sam izdao knjigu, nije imao promocije. Knjiga je u stilskom smislu jako zanimljiva, ja bih htio istaknuti da zapravo autor u čitavoj toj zbirci parodira jedan stil naš mimetičke, kritičke književnosti koja često ne shvata šta je balast u stilu. Jednako na aksiološkom planu on dovodi do apsurda taj moralizam gdje se pretvara u jedan jako duhovit postupak. Osim njih, Rečeni Kujović ima nekoliko zanimljivih pjesama, neke su dobre, neke nisu. Po mom mišljenju, ali je knjiga koja je i bez te polemike koja je vođena oko nje, u koju se uključio i naš jedan od najznačajnijih živućih pjesnika Marko Vešović. Knjiga je zanimljiva i može ju se izdvojiti kao nešto što je ove godine obilježila. Pored toga, Adisa Bašić je objavila knjigu pjesama Motel neznanih junaka. Kod nje nije došlo do značajnih stilskih promjena. Ponovo je njezin cilj da aterira ideje bilo tog mističnog nacionalnog duha. Primjera radi, ponovo jedna pjesnikinja želi da prepozna u ženi koja živi u tranzicijskoj BiH Hasana Ginicu, pa se u neke najobičnije situacije umeđu replike iz čuvene balade. Tako mislim da je riječ o previše očekivanoj stvari u vezi za tu vrstu poezije da bi mogla iznenaditi na način na koji svojom parodijskom namjerom iznenađuje Rečeni Lalić ili Šehić sa svojim novim postupom. Izdvojio bih knjigu pjesama Tomislava Markovića Čovjek zeva posle rata. Kao književni kritičar mislio sam da će Marković u toj knjizi ponavljati svoj već dobro poznati ideološki stav na već dobro poznati način stilski. Međutim, Marković je iznenadio sve koji su ozbiljno pristupili do njegovoj knjizi koristeći se jednim čitavim obiljem stilskih postupaka, neobičnih, zanimljivih. Čak kad koristi neke koje je prije koristio kao jedna ironična identifikacija sa kolektivom, to je složeno, ne cilja on na prve asocijacije. Mogla bi se izdvojiti i knjiga koja nije objavljena ove godine, ali koja je obilježila, knjiga Mirka Kovača Vrijeme koje se udaljava, gdje Kovač je na svoj prepoznatljivi, ironični, autoironijski način obradio neke sekvencije iz lične i književne istorije koje nisu bile poznate i uspio je po ko zna koji put da osvoji čitavce i književnu kritiku, da kažem tako tim jezikom klasične književne kritike, da osvoji sa svojim stilskim šarmom i sa svojim osjećajem da iznosi stvari koje bi inače svakog čovjeka bile stid reći, ali on to iznosi na način tako da čitalac poželi da je se našao u takvim nezavidnim situacijama. To je Kovačeva bila uvijek prepoznatljiva i dopadljiva manira. Haris Imamović